Ассалому алайкум, бародаро. Шумо дар канали Таҷик на хайпи қарор дорем. Бародаро, нашоти Binance чӣ гуфтанӣ меёкнем? Бародаро, падаркаи Binance ёки бурди биткоин кадоме истифода набудагиай, марҳамат истифода барин, бинен як ягон чӣ мебарин ё не. Аксия награды медроен, поён мерен, поён дастен на биткоин кнопка, мечиқем болои биткоин кнопкада. На загрузка рафт, бародаро. Меёкнем, бародаро, ина биткоин кнопка. Дальше дием шаг. Меёкнем, бародаро, якта попытка. Ҳичи набурдем. Правила игры. Меёкнем, бародаро, чихе ҷона гири ба бурга попытка кунӣ. Ина завершить проверка личности. Проверка личностиро подтвердить мекунӣ. Бояд попыткаи дига метиҳад. Меёкнем, бародаро, дием попытка. Ҳич набурдем. Так, бародаро, чикор мекунем? Binance NFT. Меёкнем, бародаро, ҳамаи одамо яктаи NFT. Ина ё NFT падарка. Шумо метавонед аз савдо монед. Ина меёкнем, бародаро, мои NFT. Ина, бародаро, бинем NFT-ро ма метавонам савдо кунам. Шумо ани метавонед ки бо NFT ихтино бигирем, барин. Ё ки биткоин мебарин, ё NFT мебарин. Бародарон, меёкнем. Ҳар яктаи шумо мисол чунда NFT дорам. NFT-тон коллексия, метавонед ки шумо савдо монедшон сразу бифурӯшен. Так, чӣ гуфтанем, бародаро? Ина ҳасте, меёкнем. Шумо метавонед ки бо NFT ихтино дошта бошен. Ина ҳаста, метавонед ки бирорен савдошнед чихе форатона. Барои ҳамун ёдгирӣ. Ана, бародаро, чӣ гуфтанем? Падаркаи NFT-ма бигирен, бинен, агар форатона савдо кунен. Нашоти Litecoin августда, где-то 20 чанд рӯз пас, моҳи августда Litecoin халвинг дорад. Блока добывать карданаш сократить мешавад 2 баробар. Мақсад ки аввал да як рӯз мисол якта Litecoin медодад, мисол баъди халвинг да як рӯз мисол нимта Litecoin метавад. Мақсади ман хеле ки камтар кам мешавад. Чӣ гуфтанем? Одамое ки мисол ози ами Litecoin харидесен, рекомендация ма, агар ба шарти ки пеш видеои мара кадоме гӯш карда буд, учин Litecoin 70-80 буд, вообще 40 чанди, хай 50 яни кадагием аввал видеода. Чӣ гуфтанем барои одамое ки мисол ждат доранд, вақте ки шумо мисол короткий срок қати ира хариданен, бародаро, рискон бисёртаре. Барои чӣ? Барое ки шумо ба 50 даже не, шумо 30-70 риск мекунед. Барое ки мумкин Litecoin ози бихеза, ёки 120 шава, ёки 125 шава, ёки ба 90 мефурӯяд. Барои ҳамин, бародаро, кадоме ки короткий срок қати агар ба шарти ки план дошта бошен, хариданӣ бошен, бародаро, Litecoin рискон бисёртаре. Барои ҳамин, барои короткий срок мо намедонем чӣ гап мешавад. Уже пришед дагия Litecoin. Агар ба шарти ки шумо барои долгий срок бигирен, барои долгий срок метавонед ки бихарен. Барое ки мисол ба солҳои дигара точно Litecoin где-то 300-500-700 доллар мешавад, $1. Барои ҳамон, агар ба шарти ки шумо на долгий срок гирифтанӣ бошед, марҳамат бигирен, риск накунед. Ози криптовалюта чӣ хеле ки ман гуфта будам, камтар бозӣ дора, опасняй. Динани намее ки ман совет пеш дагӣ будам, меёкнем як сахт барондако буфурӯ. Меса ҳастай вероятностиш ки то ина иҷора мефурӯяд. То ина мероста мумкин бифурӯяд обратно. Барои ҳамин, бародаро, эҳтиёт карда
ина одамое ки ҳастанд ки мисол неҷа дар омадан, не боло дар омадан ози одамо минусдан, қариб 40% минусдан, кадоме қариб 90 гирифтак, не чӣ неҷада гирифтагия, аммо ози 37% мисол тирият кардаган. барои ҳамун чизе ки уже хистагия бародаро совет наметам надуред нахаред, на даве нарен, чӣ накунед. ман шумо чӣ хеле гуфтам, ба наздикии фирғаи США мешава. нигоҳ кунед, озираша доллара бихарем, мисол агар кадоме ки арбитраж мекунад чӣ мекунад, метавонед ки мисол доллара бихарем, доллар курс болшина, уже вақте ки объявид мекунад, ҳама биткоин чиза мефурӯшад, мумкин нархи доллар қимат шавад. барои ҳамун метавонед ки доллар бихарем, баъд разница доллар хати бозӣ кунед. чӣ гуфтанем бародаро, нашоти телеграм канал подписатсия кунед, дар оҷа хали рекламаву чизои беспонтови нестай. обязательно телеграм канал да подписатсия кунед, дар оҷа мо якдигарро ёрдам метаем, чизеро нафаҳмем мегӯем нафаҳмем, чизеро ки медонем кӯшиш мекунем ки шуморо фаҳмонем. барои ҳам бародаро обязательно телеграм канал да подписатсия кунед. ман аҳамият додам, бисёр одамо видеоро тамошо мекунанд, класс намемонанд, хая поддержка класс хатмонем бародаро. агар видеои полезни бошад, обязательно телеграм канал да подписатсия кунед. худо нигаҳбонтон боша бачаҳо, барори кор.